پودکاستا چاو سیام یا ایروژی گلکی گرینگ بو. پیوندی حکومت سوریه نو سروکه به احمد شرع و ترکیه بو. یعنی تشتی که ترکیه دخوازه شرع آماده یا پیک بینه یا نه. یعنی دکاره پیک بینه به تایبتی شرع التجی هزین سوریه دموکراتیک حسدی بتونه کرنوی. پرسه که دنجی اوه که سروک سوریه نو احمد شرع ابو عمشه دوری کردان خست بنیر گلکی گرینگه یعنی برای العفرینی بونزانن لأن هنا العفرینیه رتبه که عسکری داوی کرا عمید و شانده عالی حماوان دران میوان حسین عمر پودکاست ریو بره رکستنا برچاف فاروق حجی مصطفى لوی سردانه دبکو ترکیه و شرع درباره کرد و روجلاته فرات دل سر چل هفدو بکن و ترکیا کاربی راکشنه روبروبونه لقل هسده يعني بروفاش دسه نقطة هنا خازن ورد بيج ده هو أحمد شرعجي قال كر يعني ده آخافتنك خدا إنه كرا تركيا هجومك لسر كردا بكرا ماج تركيا خاص كونك أفتا يعني تفهم كرن إنه نتم شرعيان حكومة سوريا نه گوتن ترکیه تنفیذ دکه یک در با ترکیه جی گداری گوتنا یعنی شرع دکه نقطه سیاه اشتره ببیجم کو لحفاتنا كالشرع يعني ام ببیجن تفاهمك بعربي تفاهمك الشرع وتركافا لسر هجومك يعني لسر مؤامرات دجي كردا يعني ورا كرن يعني يعني كسن هانك وخساره بكن او شرع وبنفس الوقت تركيا يجي يعني كرد عامله كي بري مهمه كرد نا او كسن هانك وحربين صاله يعني جو تعرك لسر كردا ده تكرن يا رابورك يعني سر مرسلا موافقه تكرن جريدات تورا مازن للدنيا ده تجي جريدات غازي كرد بوي يعني مانشيطه وجريدات دزگهین هانا تورس ای ما فين مروفا این كونغرس ورئيس وزراء خارجية هيدنا برسا كردي اللي أودكن بيرمكا كو سوريا والشرع وحتى تركيا جي دفام يعني د خلالي تكلداريا وان د برسا كردي وبرسا هندك ملاتين سوري دا يعني أويا شرعيات ده شرع ونا شرعيات ده ماله دفا سرداني دا شرع درفتك دي بدي خوا يعني تركيا بخوازه كو دستي وردانا ويد دوسيا كرديدا نب شوي كي سربازي به وريوري داين جدان وستاندنه گوتينا كرن تايبت شي هف بيميناويا كود هو دركتي اريني بود في عليه ده زلال جدا قلت هناك خلق ناخذ يعني هناك زلال مري ناخذ بيجي يك جوا خلقنا تركيا يعني او جاميرا في وقت عطي قلت بري هر تشتي بالا هر كاسي تشسر تركيا يعني او جروبي بتركيا فغريداي او شردكن لشونا دانو ستاندني اري نها او جروباجي يعني حتى هو جروبا ليسكك نا ليسكك ام بيجن بالتكتيكات وباجراءات او تشيبو نا او ابو عمشي هانيكو غازن جيدبن وابي هانيكو يدب مرسله انتهاكاتي